Abu Hurayradan rivayet var. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا الجمدان سبق المفردون. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yolu Mekke'nin yolunda baratsa, bir toğunun canından ötken eken de, al toğunun atı Cumdan eken. Anam Peygamber zaten mına oluşul Cumdan'ın canından ötkülü dedi dağı bir söz koştu. Sabakal al mufarridun. Mufarritler ötüp gitti dedi. Oğuzup gitti dedi. Kalu amal mufarridun ya Resulullah. Peygamber de soraştı. Al mufarridun degen kim özü mufarrid degen kim alar? Peygamber zaten azzakirin Allah'a kasira. Allah'ını köp estegenler. Ravahu Muslim. İmam Müslim'de gelген rivayet. Demek Allah'ını zikir kılganlar bardığынан abgondoy degen. Bardığынан oğuzup ketedi degen. Darajalar büyük. Bardığından ötüp ketedi degen. Azzakirin Allah'a kasira. Allah'ını köp zikir kılganlar. İmam Tirmizi'de gelet. Ve mal mufarridun. Mufarridler kim degende? Allah aytdı. Peygamber aytdı. Al mustahtirun bi zikrillah. Yani Allah'ın zikrinde daima ulantıp durgan degen sen. Mudavimun. Allah'ın zikrini bugün kılıp koyup erteye taşlap koyup. Yok. Daima ulantıp durunuz. Allah'ın zikrini ne kılıp durunuz? Ulantıp durunuz. Taşlamağınız. Oşun üçünçe bunun en oңой okatı ertemenen geçinde 100'den. Baştaş gerek. Ne olmuş gerek ene? Trenirovka olmuş gerek. Maşık olmuş gerek. Ne dep? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. 100 yolu. Tak, andan keyin kısa salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en kıskası. 100 yolu. Hangi yolu? 100 yolu. Anan astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah ve atubu ileyh. İstiğfar 100 yolu. Erteminin geçinde. Bir 20-25 minut vaktiniz gider. Görmez. Kança giderken? Siz uşun uçu. Ayanbay bölüp koyuveriniz ki. Үйден çıkıp жұмышқа барчақты деп отырып қойсыз. Егерде намаздан кейін отырып толтыра албасаңыз, же болса башқа тияқ болса, жұмышқа барғанша толтырып қоясыз. 20 минут деген не кеп? Бирок bunun пайдалары, сооптары, сырлары, нурлары, қасиеттері. Бұны көре беремін ғана. Ким Құда қаласа бүгінден баштап таштабай оқиды иншалла. Buyursa inşallah. Varız lazım mı? Uşunu apağızga жазып берip koyulu, atağızga жазып берip koyulu. Videolarga aytып koyulu. Alar da kalsın da. Үйде uşu men alek bolsa, ayalı menen kuyesüçü. Uruşkanга vakt bolboydu. Toş ne aytam? Eşteke kılbaydı. Anam ne? Şeytan özünün zikrini başlaydı. Buna sana. Sen mınday, sen tigindey, al mınday, ana mına boşo, menen anan urra tapolam. Mana. Şunun için inşallah biz үйde zikir kılaylı, perişte menen tolar. Qaysı үйde zikir kılınsa, oşol üy nemen toldu kene? Perişte menen tolar. Allah'ın başkaça jardamı keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kabırın azabынан zikirden ötken kutkaruçu amal жоқ деген. Kabır azabынан, ne dedim? Zikirden ötken kutkaruçu amal жоқ деген. Zikirde azırkı bardығы zikir keledi. Salavat дағы zikirge kiredi. İstiğfar, astagfirullah, atubu ileyh, бұл дағы zikirge kiredi. Sebep degende berkiler go түшүнүктүү subhanallah, Allah'ın atını atap atасыз. Elhamdülillah, Allah'ın atını atap atасыз. La ilahe illallah, Allah'ın atını atap atасыз. Allahu akbar dep. La havle ve la kuvvete illa billah dep atасыз. Salavat kaç? Allahumma salli. Allah Teala'nın atını atap atасыз. İstiğfar kaç? Astagfirullah, Allah'ın atını atap atасыз. Kim kayça Allah'ın atını atasanız, bu zikirge kiredi da. Эми ушунун бардыгы тилге байланыштуу. Неге байланыштуу экен? Тил менен зикир. Зикир эки түргө бөлүнөт. Бир ушу зикир болот, бирок bundan да күчтүү зикир бар, айтайынбы? Канча көрөсүңөр? Тамаша. Bundan да күчтүү зикир, абзел зикир, күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп таштап койгон да. Эми ушактайын деп атты, Аллахны эстеди, Алла угуп атат. Кайча деп. Günü kılayın degen uçurda Allah'ını estep durup, oşadan kayıtı vergen, alımlar жазышкан. Бұл ең абзел зикір uşu degen.
Себеп дегенде күнөчү. Сизге мага күн сайын эме шайтан сунуштайт. Күн сайын шайтандын иши ошол. Арам ояп келет, жаман күмөн алып келет, жылаңачтарды алып келет, уурулукту сунуштайт, арам оокатты сунуштайт. Бул шайтандын иши ушул. Бул өлгөнгө чейин ушундай болот. Сиз ойлобоңуз. Ал уктап калды же жоголуп кетти деп андай болбойт ал. Ошончо ушу күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп туруп таштап койсо, эң абзел зикир деген да мына. А бирок ошого жардам мына берет. Ошого жардам кайсы берет экен? Мына ол. Ким эрте менен кечинде зикирди таштабай кылып жүрсө, ошого иншалла күч-кубат, заряд түшү берет. Жөндөн жөн эле арка кайтыш оңой эмес таксыр. Күнөө кылып аткан учурда аркага ташташ оңой эмес.